Idem. Bonjour. Evo. Gdje je jutro, dobro jutro? Ko zna gdje je jutro, odavno je već prevalilo podne. Je li obrazati? Kako stojimo danas? U kom smislu? U smislu poslova, šta se radi? Vi ne radite ništa, ja ne znam gdje ću predati. Ajde, vrijednosti, ajde. Tu je sve, a evo i novina. A šta ima u novina? Ima vaša slika. Na 9. strani. Ma je li? A kako sam ispao, ha? Ko vampir, uhvatili vas baš kad ste zinuli. Ma šta? Joj, gledaj. Ko nakazač. A ova gole guzice mi se posadila na glavu, vidi. A ja zinuo, ko da ću te ujedem? I ja moram da idem. Stani, gdje ćeš? Zove mi telefonom urednika. Da ga ja pitam koja mu je ovo na mojoj glavi. A to je ona. Ma koja ona? Vaša, što ste je muvali ovdje. Muna ludača. Ta. Ti gledaj, nju Bogom još i proljepšali. A ja, ko vampir, kod zubara. Ko da ste seli na ekser. Na svako sastavi crnu obraz bio jedna gologusa blesača pored ovakvoga intelektualca. Piše tu. Šta piše? Daj, molim te, pročitaj. Jel vi to više ne vidite dobro? Vidim ja bolje od tebe, no se nijesam umio. Ajde, jedna sjedi. Čitaj. Evo, piše da ste namamili prvu u kafanu, Dobro, pa onda u svoj stan i pokušali da je naterate na seksualnu... Pa čitaj redom, jedan od početka. Pa piše svašta. Pa čitaj. Dobro. Naša poznata manekenka Lara Simonović... Poznata, ja nikad nisam čuo za nju. Došla je u našu redakciju da nam se požali... Došla gola golca. Ona tvrdi da je ovdašnji izbor za mis bila čista farsa u režiji člana žirija Šćepana Šćekića. Da ti to pričaš, jedna ne bila. Ona priča, ja samo čitam. Kako čitaš? Kako? Uvjerljivo, kod je to istina. Pa zar nije istina? Ma čitaj mi to kao laž, to je laž, molim te. Dobro. Dotični me namamio u kafanu pod izgovorom da moja prijava nije kompletna. Namamio žabu. Kad sam mu prozrela namere, pobegla sam kroz toalet i izlaza slučaj požara. To mu nije bilo dovoljno, pa me pozvao u svoj stan. Ja ću nju da tužim. Tužila je ona vas. Što ti pričaš, Zagorka? Piše ovdje. Što bi ona mene tužila, jadna? Za mentalno nasilje i seksualnu ucenu. Hoćeš li ti da ja puknem? A upravo sam, krenuo da se malo oporavim. Pa tražili ste da čitam. Sintezu, molim te, hoću sintezu. Znaš ti što je to sinteza? Ne. Pa sažimanje, koncizno, jasno, molim te, budi dobra. Kratko. Ponudili ste joj trampu. Kakvu trampu? Vi njoj titulu, ona vama onu stvar. Za ovo će krv da legne.